Jamu kwa bene Adom TV Badwam Health Tips eso yapomude ho nsem madokotafo ne anesefo medam ase yetu yensafremu a mode ahokeka ba ma ne ye fedodo nyamishira mo faseda no so ma endpoint adwumako ni nyina ne so yasen eni enye nimdefo ne won mo kasa timisro so yaro nko ade a endpoint branches no ebi kumase takurade tachiman ena himpo ena sprinters ne tema misro bra na bepe apomuden pa Dr. Penny Dr. Edubuate na wotwi mu oma no ho kwan a wo kire yade bebre ntuni wo fie nche 5 minutes na wabo nse wo no ho so da yo chine so ade pachen abeka ye ho dog ya na se asede nyame ye hwe ko se yo ye din komo afa hepatitis ho na ye kan se ye inflammation se wo liver no ehuhuru ene ye beka se wanya hepatitis na ye kire mu se hepatitis no ka no ho a ema obi wo ha de bia o fele feverish awode no ayehye ne tipae no ne bofono no tetentasuo nipa de kwatimi fe na obi wa ne yam asi obi wo abon se wonya running stool ne yam kwatimi ye de eye ne ya na obi wo abon se beduru mebi no na wanya yellowish pigmentation enoma yellow bi ne nsam nyina ye yellowish na abon se ne ni color na kora sha sese esesa na saa beduru mebi na saa nipa da se ne odwon so a na ye yellowish ti said obi a why dehydrated no anaso obi wo kwa Johnson afa na movie liver na ise nyina no na Johnson kala no so sesa obi wa bon se na asa sesa aye brown na obi wa bon se bedru mebi na aye se coke like color aye se brown dark color na obi se wo janan kora color no asesa na obi se wafu asa sesa edoa na wona ase apagya na wonfe na wonfe tutu obi wa bon se no timi keka chronic itching in the body ni nyina no ye san ya na e kire wo se hepatitis no ayade a wo ho na be sase sase se yi no ebu okra no sase a obi betima wa hepatitis ni bi na enyi ne ho adi saa na mo eche wo ho no na wonim na odi hepatitis no wodi na chiwade ka no na afede se brebo do kra hepatitis no no mo ekofa ba ne dooso your body fluid etimi de ba body fluid ni bi ni sese obi wo a na eba ne bema enkita diem se me wa hepatitis ni bi na me ne oba a oni bi eda na ma mo me ho ban a me hunsuo ne ko oba ne benya bi automatically oba no so wo bi na me ni bi na se me ne oba ne kokohia oba no ho fluid ne wo oba ne ho no e ko me ho a me so metime nya hepatitis ni bi enti body fluid eye vaginal discharge ne be ma so de e na ade ba ko etime ni ba no se sweat obi wo kwa no saliva ene so etime de ba anaso obi wo kwa no a mogem se obi blade bi da ho ana obi de panie bi awo no ho na wo so ko fa sa fa na de wo so ho ana blade no wo di twa wo so ho a wo so obetime nya sa mo awani bi ana so obi ho kra na de eba ene se mother child transmission maame wo ba maame na nko hospital wo fie enti yade e wo no ho kra wonim se yade mo awani bi wo no ho because hepatitis ni timi sie bebre no behu so mo hepatitis ni bi na okotwe moja ama obi wo behu so hepatitis ni bi no na se bi okowo ene ye koye ne check ne hu so obie enti wan ko hospital am anya wo check no a wo no na moja mu nsem na wo de be ma wo ba na obi wo ko breastfeeding true say wa wo ba no a wo breastfeed akora no enam say wonim say wo bi ni ntino na wo transmit ade de ama wo ba ena obi wo so kra na nyem mwa na de ba ye na eyensa wa abuse alcohol into obi wa alcoholism ensa dwiam etimi de hepatitis ba drugs abuse of drugs especially paracetamol kwa yimu no eno no ma ne boro so etimi name etimi inflame wo liver no ni nyina hepatitis ni bia nti hepatitis no omu awudo mienu ye wo viral and non-viral hepatitis we mu nyina no ye kwan a ana poison bia ko ho na bia mu ewutimi nya saa de efensa hepatitis ni bi endpoint Homeopathic clinic ene ye de ano besi ha na wo chena ya heard the effect complications of hepatitis ene nti de how bia no e wo hepatitis ho pese oba ye check ni bi wo pese wo hunu se wo bi ana se wo pese wo check kwa na woni bi na pese wo hunu kwan a wo betuma bon ho ban against hepatitis no a ene ye frem ni nkomo number ni 0244 86 70 68 0244 86 70
68. Yada doctor do what I say and then so addition with dear Maye or Chana Bria Saki Hubium. One say 5 minutes na fee at was so. Yada point homeopathic clinic I say for number no screen so and be a sure dream when a doctor doing commotion and come with you. Ever say, yeah, that's it.